имрӯз мехостем ба саволои шумо ҷавоб расонем. Масъалаи ҳами аэропорт дар омадан проверка. Вы не можете покинуть территорию Российской Федерации. Ассалому алейкум ба ҳамаи подписчикои Абдулло. Раҳмат ки подписатся мекунед, лайк мемонед, комментария менависед ва дастгирӣ мекунед канали мора. имрӯз мехостем ба саволои шумо ҷавоб расонем. Савол: асалом, баъд аз депортатсия ба шаҳрванди Россия оиладор шавӣ ва ё баъд аз депортатсия падар ва ё модар шаҳрванди Россияро бигиранд, метавонанд депортатсияи манро кушоянд? Ҷавоб: пеш аз депортатсия бошад, мешавад, вале пас аз депортатсия намешавад. Савол: ассалому алейкум, агар мигратсиони фальшивӣ ё печати фальшивӣ дар загранпаспорт ва ё ғайр аз загранпаспорт ягон документ надошта бошед, аз Россия баромадан таможни контрол мемонад? Ҷавоб: дар ҳолати мигратсиони фальшив будан хубтараш нишон натиҳем ва бигӯем гум кардагиам. Аз ин сабаб печати фальшивӣ ва ё танҳо бо загранпаспорт метавонем баромада беташвиш таможни контроля. Аз ин сабаб намегардонам. Савол: ҳамин патент як рӯз дер супорем месӯзад? Ҷавоб: нафарҳои шидагиам ки як рӯз дер супоридагиам месӯзад ва ҳолатҳои шидагие ки намесӯзад. хубтараш пеш аз супоридан проверка кунед документотона ва беташвиш супоред. Савол: РВП ва ё ВЖН дошта бошед дар Тоҷикистон чанд хел истода иҷозат аст? Ҷавоб: бо РВП ва ё ВНЖ 6 моҳ иҷозат дорем ки дар Тоҷикистон истед. Зиёд шавад, аннулировать карда метавонанд. Савол: ассалому алейкум, мехостем дар масъалаи авиасавол битиём ки чанд хел пеш аз парвоз регистратсия тамом мешавад ва дар ҳолати дер мондан билет возврат мешавад ва дар пагоҳ метавонанд оформид карда? Ҷавоб: аз 40 минут то 1 соат пеш аз парвоз регистратсия тамом мешавад. Ва агар билеттон аз авиакомпанияи Сомон Айр бошад, 75% возврат мешавад. А билет российский авиакомпания бошад, билет месӯзад. Ба ҳамин видеои мо боқӣ мерасад. ҳазор раҳмат ки нигоҳ мекунен, лайк мемонен, дастгирӣ мекунен Абдуллора. дар паноҳи Аллоҳ бошен. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдулло Тиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум, чун ҳама вақта номерҳоро мемонам ки барои билет регистратсия возвращение на родина, пересечение граница, аэропорт бе документҳо дар омадан ва проверка даниётона кардан ки баромада ё ки даромада метонед ки телефон кунед, пурсен, иншаллоҳ ҳамкоромон ҷавоб метиҳад. ҳолатҳое ки шид ки прямои телефон карден набардоштан, аввалан бахшиш, вале дар ватсап нависен, иншаллоҳ ҳаракат мекунанд ки ҷавоб гардонанд. дар кадом масъала мехостам я камтар суҳбат кунам бигем? дар масъалаи ҳами аэропорт дар омадан проверка. 4 аэропорте ки дар Москва ҳастай бигем, ҳамин нафарҳое ки документҳошон проблема дорад, ҳамаи видео монда мо тавсия метем аэропорти Жуковскийра, барое ки ҳамин одамҳое ки мераванд мақсад ягон проблемашон нашидаи документам напурсидиянд ва аэропорти хурдаи оддияи ҳамаи чиш мақсад ягон ҷои қиндӣ надорад. дар масъалаи Домодед ва Внук ва ҳарчанд ки мақсад дар аэропортҳо ҳастем, мавзӯъ надорем ё ки баъзан бародарҳо видео намекунанд, кам видео мекунем бигем. дар даромадгоҳҳои аэропорт хайр бигем баъзеҳош мегзаранд, документам ки пурсанд нишонтиам мегзаранд, мераванд, вале ҳолатҳое мешавад ки мақсад меоянд документпурсӣ, баъдан чӣ хел бигем сопротивление нишон медиҳанд баъзе бародарҳо ё ки зиддият нишон медиҳанд, баъдан мебинем ки бурданашон отделение. дар ҳамин масъала гуфтанӣ будам ки мақсад ҳамин худмонам агар пеша дар назар бигирем 2-3 сол пеша дар аэропорт бисёр ки мегаштем,
проверка мекардам мақсад ҳама вақт служба безопасности аэропорт беҳтарин ай. мақсад дам ба дам проверка мекардан документҳоро дар як рӯз 2 бор 3 борам бигем хато намекунем. ва баъдан мо ҳам интересоват мекардем, аз ёд мекардем қонунҳоша, мақсад основани ориентировка, статья дигарша аз ёд мекардем ки чтоб дафъаи оянда қапармона морам гап занем нишон натем. вале ба ҳар ҳол ҳамо қадар ки мақсад қонунҳоро аз ёд кардему дигараш дар ҳолате ки пирсан сад кунӣ накунӣ мепирсан бигем. барои ҳамо ай ҳама хубтараш нафарҳое ки документ дорен пирсидан нишон диҳен гузарен равен. нафарҳое ки документ надорен чем аюе ки мақсад зиддият нишон метиҳен хубтараш ягон муомила кунед, ӯ беҳтара барое ки хитонда проблема нашава, барое ки ваё метавонанд ки дар адел дурӯғара бихапанд, парвоз мекунанд, меравад самолётон билетон месӯзад, ё ки мебаранд спецприём, ё ки депортатсия, ҳамаи кор кушиданаш мумкин ай. барои ҳамо ба ҳар ҳол муомила ай ҳама роҳи хуб шай. ҳамин дамадед ва вунук ва да мақсад ай мошинам ки фар омаден бародарҳои тоҷикҳои худмон ҳастанд ки медаронанд қачон як чи муомила мекунем ки ӯо қатъи ӯо муомила доранд, медаронанд ва мегузарен мерен. ака ман фикр ақидаи хидма гуфтам, барое ки дидестем дар аэропортҳо ки ҳастем, ҳамин хисмучиёро дидестем ва шумода маълумот расондестем. хоб ҳамин буд мавзӯъ. як ҳамкори дигармон бигем дар масъалаи нафарҳое ки растия баромадан наметонанд ва забони русӣ маълумот метиҳад. боқӣ паноҳи Аллоҳ боше намавақт. Ассаламу алейкум всем подписчикам канала Абдулло ТЖ. В этом видео мы с вами хотели бы разобрать тему запрета на выезд за границу иностранным гражданам. Это то есть вы не можете покинуть территорию Российской Федерации. В круг лиц, которые попадают под этот запрет, попадают люди, которые не платят алименты в какой-то определенный срок, у которых очень большие долги по алиментам. Ваша бывшая супруга подает на вас в суд, где суд ваше дело передает судебным приставам. Судебные приставы, они имеют право поставить вам запрет на выезд за границу, чтобы вы не покинули территорию Российской Федерации. Второй лицкруг, который попадает, у которых есть кредиты на бытовую технику, и также более распространенная это золотая корона, которую многие иностранные граждане берут в кредит долг какую-то сумму, не платят, этот долг возрастает с процентами, в итоге все равно они не платят. Золотая корона подает на вас в суд, суд передает дело судебным приставам, также судебные приставы поставят вам запрет на выезд за границу. Третий круг лиц – это люди, у которых в собственности есть какая-то аренда помещения, дом, и у вас есть задолженности по коммунальным услугам. Чтобы узнать, есть ли запрет на выезд за границу, зайдите на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов и введите свои данные на странице базы данных исполнительных производств. Если документ на ваше имя есть, это еще не говорит о том, что у вас есть этот запрет. Уточнять информацию вы можете, там на сайте есть номера телефона, контакты. Вы можете уточнить это. Хотела бы вас предупредить, будьте более бдительными, потому что на всех сайтах есть рекламы, где написано то, что мы можем снять вам запрет за какую-то определенную сумму. Нет, это никто за вас сделать не может. Это все мошенники. Лучше обратиться более к опытному юристу, где он вам расскажет, составит вам какой-то план, где вы по этому плану можете снять себе запрет на выезд за границу. Что ж, на этом все. В комментариях напишите свои вопросы, поставьте лайк. До новых встреч и до свидания.